ariko ari umuntu udashiye kugira ari umugosi bivanye n'ingenzi kabisahurije ariko cyangwa kufatira ariko baranguye nyine kabisa barashiye kugira ari umugosi ashaka kugira yiga university uyu cyane mahoro menshi ashaka kugira ari umujene ngomba rero umuntu ashaka kumujyana gusaba donc acting ni sawa ashaka kuba acting cyane naho yoba asa nabi cyane ushobora gutorera bivanye ashaka acting ariko visage nayo irakora cya gatatu ndakeneye ngo umuntu avuga explain amajambo akoresha apana script ngiri unavuga ahagaze imbere y'abantu amayoga ibindi bisi ejo mwibukiye muri anniversaire ijya muri surprise ndakongera amahera batoyi bangaza nabyo nawe bahari munyagi sitamamo sam naida wakubona msenge dari usiganye igihumbi dukoresha sasi ajo kutondera bisi nari gauta vez mune mugire basha murabona amajenge bayi mana yo mwijuru wanda zikuhindura ibyase guhinduka ndakwingiza guhindurira abana kubera ubwanjye nashobora hanjye kabisenoza mpanura kiretse wowe wenyine wo hejuru mama sawa unaeleza amahoro bana byagenze gute byagenze neza aho mwari makuru ubu mbere mbona nahise kakibere nakoresha abana atari meze yo mama ino musi najyanye n'umugisha rindira kandi abantu uno munsi rero twaka kurya akanyama akanyama gusa ndanagutwara biragusohokana mama nadandaje kugeza ku kanya murabona ibi bifaranga byose urugo imana yampeza bine sinobikubarira akanyama gusa ndanagutwara biragusohokana mama nadandaje kugeza ku kanya murabona ibi bifaranga byose urugo imana yampeza bine sinobikubarira aje najyanye n'umugisha mama byose ndagukunda yendo kwa sana kwisi do bisaba nijoro mwagiye mu gitondo kamwishije mama muombe mama mama bide igitabo gihagaze bitara akasiste bro please icara tatita none nabo fasha mukima wicara sister Ufuke kama oya mama boto drama wicara hajya ababanyi barantoye ese nabyaye ababona ko ni jyawe utahagura donka bakumwitwara gutyo icara n'abakutora kuko rumeze ku mwana wanjye university warahejeje nta n'umunsi ndabona ntwaye n'ibihumbi 10 umbwire ko ari ibyo bakuye mu mutwe wawe nyaragasa muri kandi baradandaza amazi kandi acanyuje ugenda urangura utereke hagiye imbere y'ijya muryango ugenzi nawe mama star yumviriza ubwo buzima ntibukubereye n'akantu gatoya ejo ushaka hirya y'ejo nabuze ufise umuryango abana uzaba mu biti bizogenda mu mutwe ntabwo nawe ikintu ndagusabye abantu uze gutwara neza urazi ko ufite n'urubanza ugenda utegura urubanza neza ndazi ko imana idashaka hirya y'ejo zobagarura nabo bakabona ubwo bari umubyeyi agiriye ariko aragurwa n'abana ariko kandi dufashe kubasengera ubundi usanga igeze kuzongera mama ubona mushatsi turi mutose twiza twakenye aho twiza ego ubuzima ni ugukora ntiwarege n'umwana ukakunda yabyaye mu rukama nawe ejo mu gitondo zorabe aya mahera nikuramuriha wa wundi watikopesha sibyo hanyuma
nayo urangure ntabizi icuronka muzodusumbiye gusa turagiza rero mwatumiye abantu baje kubarorera mesaje basize bababwira amagurupe akurikira basimuze kugerageza mu kosora kugira ikindi cya kabiri muri ko muduhereza twababwiye twe turi kamera turi hano ariko nawe se ni kamera murabize umuntu ashobora kuba ari muri inshuti kamera imwe iriko ifatira ngaha iyindi iriya utegereza kumenya ni gute njuwa na kamera ziriko zirafilma aba bose si abantu ni kamera ziriko zirabaraba uciye ukina twebwe turishira ngaha uduhaye umugongo ubona tuza kugufata gute murakoze okay abasigaye ko mwatumvira kugira mu nyuma musubize wari barababwiye aje kubera kangahe kabiri Rasi. Ni sawa? Umeze neza mwese? Hariho ikintu ushaka kubasaba nari nzi ko nza kukivuga peut-être duhejeje mugabo reka ndabibasabe ubu kugira ngo vyorohe kuri twebwe turi ngaha anye imbere usi vyorohere no kuri mwebwe mu guheza ntidusubire kuvuga ibintu birebire siko fata ko udahagaze imbere y'abacteur bo mu Burundi fata ko udahagaze imbere y'utwara Festicab mu Burundi siko fata ko muhagaze imbere y'abaprofessionnels b'abarecruteurs basi bavuye i Buraya baje kurondera abakinyi b'amareresi nga mu Burundi siko twababwiye mugishika mugitangura jewe normalement ndakajagari kandi ikintu ndakivuga uko kiri nibaza ko bampamagaye babizi alors babahamagaye ngo muzi imbere ni consigne yari yavuze a Alvera mushitse nganye muhagarare nk'abantu bari mature muzi exactement ibintu mujemwo apana kuza mu kajagari nko kumengo turi ku isoko birabisha siko ni muhagarare ngaha neza mwifate neza vous présenter mu rutonde muhejeje mukora ivyo mutegerezwa gukora hanyuma muhejeje twababwiye ko muca mugaruka mugahagarara nga mukipresenta bakabakota bahejeje kubakota ni murindire bagire commentaire apana que umuntu agira commentaire bamwe bamaze gutambuka bariko baragenda ça c'est pas professionnel et c'est même pas mature siko abakurikira peut-être à groupe za mbere zejeje on peut tolérer mugabo abakurikira on va pas tolérer ama consigne twababwiye hama mwebwe mwenyene muihe chrono twabahaye 5 minutes 1 minute de présentation 4 minutes yo gupresenta ivyo muza kuba muri ko murakina hanyuma mugaca murindira jury ibabwiye ni musubire mu bibanza niho musubire mu bibanza siko c'est clair pour tout le monde oui. D'accord. Mama
twashyize ku mama mama nicicare hasi nanjye naguhanuye uzoza kundondera ikigo ushike amaso ndabizi yuko udahanurwa we niko wanze kuva na kera we ntiwamuhanurwa wese jana nk'uko bukozi bwawe sawa mbere narazwi n'umunsi ndose urwaye mu mutwe ejo ndose urwaye ibisigo by'abantu bose bo ku isi ubwiza mu bwonko atazabera byose just ngenda umwana we wakoresheje tumira umwana wiwawe ari umwana wiwawe akoresheje idomo hanini umwenda wo hari umwana wiwawe n'uyu akoze musuka tumwomoro sawa uhakumana n'umugenzi wawe ureka kuba buri mene kiri hafi yamara kurengera nkayo mama none ugenda Kugira amazina abize bariko bakoresha wowe nakubwiye ati turaziga mpuzu zimesure dore isuku n'umusi turamurashitse hama saa sita ku kadobo ndibazizo baba bishije tuca kunkorera umwana turabisezeranye uyu munsi tugiye kuraba wa mupresentatare w'umufasha Jessica, che potete dire? Stava ci stracci. Kama sasa hii jambo ni kusaidia kuendeleza tunashika imani na Yesu. Sana reforma kwa kuendeleza kwa roho. Ndio tunashika kumbe ni Jessica na Morris mama au acha ndio mata mwenda bwana anachenza bila mbele naza kumzana kwa nafasi kuendelea mnabona sinzi ariko bimeze ko ni nsanga mwana kate kishiro sobanura ko ari bwa mbere bibaye sinzi ko bimeze sugamba urumva umwana yamaze gusigasira kuba cyabaye kuri niba Jessica ari kasina kindaje sinzira kisi nimba yagiye umwana gusiga kandi kuba byaje none biriya ndwara mu ndwara hagati y'amezi
ntacyo kare mutamaze kugenda kureba ubuzima barondera umwana mbere nyako uri kumwana cyasigaye sinaje gutanga amategeko bwawe kandi narifite ari mukeneye ko nise narifite akazi kenshi kandi nategereza nategereza kudakora ndamusigiye impuzu amesure no gukoroka no gukurwana ni igikorwa kinini ariko mama uheruka gutsinda burya nk'abanyamahanga n'abayobozi hari imyifatire y'irani gukora dukwiye kuba abantu babera akarera abantu mubyeyi uri kugaburira umwana si byiza ejo ushobora nawe abiwanga ukazahura n'ikibazo ejo ari wazobakara ugomba kumufata nabi bitagaragara ukamusigira ibikorwa asigarana oya si we yabishatse kuko iyo abishaka aba ari bidahura nuko nakiki banabona ko bimuwenda gukunda akorera n'umwe bawe umwana bamuce gushura gatoya ukadashobora uze ikunda uko akakira yesu akaba hagati muri famiye yawe kuko ibindi bizoguma bimeze ku bihere bitanu ariko kiza ingendo y'ababyeyi bameze nk'uko iwawe si ibereye hagati rero ikintu kimwe ndabona imana igafasha rwanda y'abarwanyi ab'amahoro umwasi yari yarateye yuko turashima cyane kuri imana hejuru turagushima cyane no kumushyitsi kijyanye muri kano kanya mu gihe tuba turi guca nicyo twerekana tumaze kubona ubona ko tugiye kugeza mu rugo rwacu turagushima kuko nta kibero gisa iwawe mu izina rya yesu kirisito amen Will you cut us?
kuvuga ibibanza byari ariko mu mwaka leta yabaye benshi nzo twageze ngo natwaye ku mu y'amajana abiri batwaye kuri 50 rero kubisa abanyeshuri rero ibibanza byinshi ubundi ni gufata ikibanza kuko abana ntabwo ari mu mwaka wose ariko ikibanza nta kihari nyakubahwa ni ukuri murakoze jewe abana banjye bari kucarira umwana wadusize mbere umubyeyi basi nagira nshaka umwana yiga ariko zana basi ibihumbi ijana by'intebe kugira ngo umuntu agure intebe ntabwo umuntu ashobora kuyigira reka nakubwire ko ndabareze murabibona ubuzima bwayemo ndabigenza kugira ngo kwibona ndayibona mu buzima nakwaye ko nayishaka abana biga ariko bidakunze kuzana ibyo ijana by'iyo ntebe ntibikunda ikintu byibwira umugabo ibyo bikunze mana yanjye ibintu byose ndabyibona ariko ari ikibanza cy'ubura ugenda kugura intebe none tuze gufata gutya leta wabana bose bigiye ubu naho ugende kugura intebe none niyo ntebe ndayigura ntebe ubuzima buri kuba bwamutse bibutse ikintu ejo zikajya kurangara ndetse ntabwo batakaruza rero bigenda Alô? Oi, táxi? Alô, desce. Oi, táxi? Ei. Sal. Ok, deixa eu ver. Nachas que vai ser. Namorou? Eu. Wansabye ngo ngure intebe ngo ntibihumbi cyane. Oya, tunavuze je. Directeur, perezida nta ntebe yatanze kuri shuri yatanze intebe amajana abiri ariko uriharirize yuko atantebe yatanze kandi uko asaba uwo muvyeyi ngo aguhe amafaranga yo kugura intebe. Oya nukuri oya muvyeyi oya. Ndenda kubaze uzoshobora gushika hahantu perezida yifuza ko dushika mu 2040 ukiki giturire nk'uko nimwe mutuma Uburundi busubira inyuma. Bana tunakoze nyakubahwa. Sawa. Allo. Ndawukeneye ngaha ku ishuri ko Kamenge. Nukuri ntacyo nakoze. Tunakoze. Sawa. Ntacyo nakoze nukuri. Warindira gato. Karibu. Maramutse. Uyu muntu warire ku zone bisigaye cyabivuga. Okay. Muri cyo amategeko avuga. Namuhoshi hava amuhaguruka. Twagiye kuri polisi. Ngire ndikongo nyakubahwa. Oya genda. Mzee, ngani?
Kwizera Anita. Kwizera Anita. Abarwaye Elvis. Elvis. Utile Solange. Kaliana José. no handi tuba turi kumwe keke n'umugenzi
Mwumvirize mama Keke. Turamusaba imbabazi. Mubabarire mama. Ngere yiriza rero imbere yawe. Ukuririza je nararize yarakamye. Ukuririza nawe utayishije. Basubira kandi iyo ngeso turayanga. Namubabariye mugabo ntibigamye n'iryanyuma. Ntago bazamo n'izindi ngeza nta mwijoro. Ngo yari kuri iyo muri abiso. Ahubwo bo barukwiye gushima Imana. Abandi bana muri ino generation bigira gusohoka mu mabuwate kwikemerera tuba turi kumwe muri kohani tuba turi muri kohani no muri twagizere kudushanya Yereke baherekeze nawe rero nko baherekeje mushikara ubashare hari ushugaro y'amakeke nawe naje mu ahubwo ni umusaza utumukire muri korale turamushara ariko gusama hera utumukire muri korale sai ni ijoro niyabyibwira bagafite zo mu tuzosengera muri kohani je muri cyane Imana bahetagira je uzura muri korali nijeje sawa mugiye kuvuga ngiricyo kiza kandi sawa nabaherekeze nako mwarekeje mushiki reka basi tuzogusengera tuzosenga hamwe n'Imana twange usengwa ni yoga n'abagabo ariko bararira kugira ngo n'umugore atora none aragira ababiri kugira ngo ari naranze ko natusa muri mata adafise sese abakozi kandi urabona ko bagiye ndetse narahindura biragenda neza ubona we n'ibiki ubwo n'ibiki uko n'ibiki itari bimwe mu hewe n'inda ya mbere gamukobwa none uca uteka wagiye kubikora wibaza ngo igihe wagenda kubikora
Karibu waje. Hizi ndizo katika kufanya.
babaye n'ikinyagafe ngorobaruye reka nyine mu yangu wawe reka wakuza ndekwa ntakewe ntacyo reka nawe kuza niyo promesse Hariho une personnage peut-être ushobora gutorera ko abuze cyane ariko c'était bien. tuza mwese mwicare mutekane uhamagara umugabo wawe mubatane n'umwana wawe erega umwana wawe yatwaye Mariya kandi namubonye yinjiye muri chambre winjiye amwirukana Mama D, si byiza mama D, si byiza n'ikindi gihe umukozi umwana nk'abandi kandi uruhare runini rwose rwaba urikesha umukozi kuko umukozi niwe ajeje ubuzima bwawe bwose kandi uri umuntu asenga ni ukwiye kwitwara n'ubundi munsi ukazobura ikintu mu rugo bazanye mu rupfasoni mutuze urabizi ko urugo rwereja mu ry'Imana tukihana none ubona nk'ababanyi bose basa nk'ukugira umukozi ibintu nk'ibi bose bagufata guteka mama D ubu nyine bosubira guhagarara imbere y'ishengero tukita mu ry'Imana hamagara usabe kugonga umukozi uramyere musabe kugonga umukozi babaye je nabonye winjira muri chambre kwa mama cyanibaza niwe nimukore musenge kukamye kuhamagara Imana kumva utari kugira neza Mana w'ijuru ndakweretse urugo raba uno mu mama Diera raba iri kebwe yakiza ku mukozi we Mariya bakuranye igihe kirekire nta gihe bwamugirire nabi Mana w'ijuru ndakwinginze ube hagati mu rugo ube hagati mu muryango n'ikindi gihe baze bayege bahuza uze gukoresha inzira Yesu Kristo amen mavuga tujye gusenga
Oda. Adieu. Acho que bigize neza kandi antwakoze bikabaje ngaho bose muri marasomwe yo kugira ngo nibaze rero reka kubera ko nyine umva igitugiri sino yaba byari gushoboka kare kubatwara mwese ariko kubera igitugiri nginazi ko aricyo gituma habaye ibyo byo kujonjora bahita baremesha yuko umubizi murazi kina Afrika ndabisubiyemo naho mutopasanga mushaka gutangura ibyanyu mugabo mukarengana mushaka gukora namwe kuri mwege mugakurikira ikinininya ntihagire umuntu aza gushaka kuzana uko ataye barengana cyangwa ntihagire umuntu umva amenga baramurenganije ntihagire umuntu abonye yabwira azoce yumva ati karya niho katumye je mva moya kino kintu mugize ni kintu kinini kuba kwanza wogira ubushizi bw'amangu ukaza imbere y'abantu amaso y'abantu ateye ubwoba guys ukaza imbere y'abantu ugakora ikintu nk'iki cyerekana ko bishoboye rero umuhaje numva umutima wanjye uriko woza nk'umwe wese kumubwira yuko ibinya ari juste gusa ikintu gitoyi ariko umwe mutekeye ibintu binini gusumba ibinya mwashoboye kwerekana ndabitse ko muzoshika kure cyane kandi mukomeza yere umutima so reka duhejiri umwanya mutoyi kumva y'ibiro zitanu ndazi ko bagize batuzanira amazina kumbure yabo tuzosigarana ariko ndabaremesheje murabizi nta n'umwe nabonye yoroshe nta n'umwe yoroshe naho kumbura ry'amaso yabagiye batagushimye murabizi murabishoboye cyane muyumve ko mubishoboye je nababwiye natangiye gukina 2008 anti ko umuntu wambere yatangiye kumenya ko nkina filime mu 2023 rero aya n'amahirwe je nababonye kandi igihe cyose muzaba mukeneye yuko ndabaho ubufasha ari ubwo nshoboye nzobugerageza uzobwira uti je narimo gusa muri babandi bahiganwa wa munsi nzogerageza so sinzi mu byohero byanyu ko mufata akanya hanze cyangwa ahandi mugadutoraniriza amazina kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya basohoke cyangwa bo basohoke cyangwa bari mu bwenge sawa tukirindiriye yuko bagira tukirindiriye yuko baheza ngire ko nababwira yuko umuntu wese yaje ngaho ndabaca intege muri kino gihugu cyacu turimo abagiye bafite bahabwa agaciro gatoya ariko kandi baravugwa cyane muri murongo wo kumenyekana kandi muzomenyekana gusoma na jewe ariko uwo zo kwitaro yuzi ntazosha vuba bazobita amazina menshi atandukanye ariko kandi kizogaragaza ko ibyo bavuga atari ibyo ingene muzaba mufise neza ababazi ba nyabo ibyo bavuga ntibizobura abantu mu Burundi bakubonye kuri Facebook gatatu bacavuga ko bamaze kwimaraya bidandaza nimba mwabijemo mubizi nagupostinga gatatu azovuga ko usigara umuhabara abantu rero mube mwabijemo mwariyakiriye imitima aba bene gatatu turi kumwe ngaho bose bariyakiriye muramaze kubona muco ariko arashambura mu bamuzi muco nawe ushoboka avuga ko ari mubi nawe ushoboka avuga yuko
ikintu cyose woshaka ukavuga nawe uvuga uti nimara ibyo uvuga byose ikintu cyose uvuga kuri moto ntacyo byo gutwara. Rero muwe mwiyakiriye muwe mubizi ariko kandi ndakunda bari benshi muzoshobora kuronkamo ubuzima muri buno bintu mwabikomeza muzoronka amafaranga muzoronka icyubahiro. Urashiye kuramutsa umuntu akomeye umeze nk'ukenyeri sinzi ko mwabonye ko hirya y'ejo nari kumwe na Meza Durabi iyo mvuye n'abategetsi nabo nyine barambaye neshire mu buzima busanzwe byose niga yarambaye neshire n'undi munsi twahuye wa mutegetsi twahuye abategetsi b'ubu igituma nambara no kugira nabereke ko ndi umukinnyi wa filime sino itisi ndazifise n'uko mfise n'amakositime nagite mariage sinogora costume ari igihe cyose nzi ko nza guhura n'umutegetsi namagerageza kwambara ibintu bya nyuma bibaho mu buryo nawe navuga ati uyu musani kamere ariko nawe ndi mbona afite uruhara rwo gushobora kwambara ibyo bintu by'amadeshire n'ibindi bintu n'udukora nk'utuwanyu atari umuntu afite impano. Rero impano irakubwira ahantu hose wowe ndabakurajije mubandanye mubishyiramo poste nawe mutopasa ngaha nabisubiyemo mubandanye mwiyantrena kandi ndasubira ko ndabakunda mwese. Merci. ndazi ko baza gushakira agataye kwanganika kwiga umaze kuvuga ko tumenyere kuko ari ikintu dushobora gukenera sene y'abantu benshi mba ko atabandi tuzorondera n'ibyo binyeni ijya gurupe igumaho turashobora kuba twabonye umwe nuku tukazomukenera kandi atatowe umubaza gukorwa hano ariko tukazomubarira kamena akaza kuko mumara kuja kurorera umukinnyi hanze kandi nabo umuhanzi. Rero mwebe abo bidakunda mwihangane ko n'ubundi tuguma abo bikunda nabo ndakazi mudoze muri twapfa muzi ko mwagize nk'ubamwe ngo kunyene barabizi abadayipfuje amahirwe nuko nifuza gukora umwuga wa sinema nk'umwuga wanje nk'uko n'iyindi myuga abandi bayikora ndashaka kubikora nk'akazi kazonteza imbere agateza imbere n'abankomokaho na sosiyete muri rusange. ngaha nuko nifuza nyine kubandanya nkora mbona uko byaba byagoranye gato iyo umaze guca imbere ya kamera hari iyindi mindset uba ufise itandukanye n'uwundi muntu ataraca imbere ya kamera. Muri ico gihe iyo umenyereye gukorera kuri choreography mutambuye ugasangira n'inguzi muga byose ni bon kubera iyi jeu d'équipe twagerageje ko twatumye kose rero n'icatumye nza ngaha ni umukozi ubu rero numvise ahantu hari casting yegerezwa mu mafestival concert hanze y'igihugu biratandukanye cyane peut-être muri kino gihe n'ibyo turiko turabona mwese cyane cyane pas seulement amazina tuza guhamagara ngaha ahandi mu tuza kuba twatowe ariko n'abandi basigaye mutari qualifié kubikora mugabo nuko muri uno mwanya bivanye n'igikorwa dufise ariko bantu dukeneye donc abantu dukeneye bivanye n'igikorwa dushobora kuba twabatoye peut-être bivanye n'ibyo turiko turabona ngaha mugabo mukazoshika kuri terrain ugasanga tubonye ikindi kintu tutari twiteze. Donc il faut aussi kuba prêt ko muri uyo mwanya ushobora kuba remplaçable biratahuri urashobora kuba remplaçable kandi nibize bitume uhungabana kuko ama caractère aratandukanye. Hariyo umuntu je ndavye Alvera guca ane sinigera nibaza ko ashobora gukina ikintu cy'umunezero no mbona kinagowe ibintu byose megarago gushika no umunsi umwe naravyigeze no kuvyidoga kweri kiyama kinagowe ntashobora gukina ibintu genre bitesa by'umunezero mugabo bivanye n'ibyo ashoboye wewe ni kujya nyene. Hariho dushobora kuba twabonye ngaha muri casting yakinye menga rerura mugabo hageze yuko akina vya vrai imbere ya kamera hari film byo kwebera bikamunanira. Donc il faut être prêt ko navyo ni birashobora gushika. turashobora kuba twabonye umwe tukazomukenera atatowe umubaza gukorwa hano aho tukazomubarira kamera
turayikora kuko niho ubona umuntu akunda sinema kuko yemeye akitanga akaza agashika sibyo kubw'ibyo rero reka dusabe uyu mwene data yabiteguye ku murongo abasomere uko twagiye turabatora hanyuma utiyumvamo yihangane azoshikirwa hanyuma imbere y'uko ngira icyo mvuze kubera ko bashobora kuba babikoze avant mugabo hari ikibazo ashaka kubaza abantu bashaka kuri 4 hagati muri mwebwe kandi nshaka inyishu ijambo rimwe gusa siko nibo wewe urashobora kumbarira motivation yatumye uza muri casting vuga cyane twese tubyumva yambaye ishapo ya rouge Messieurs. murakoze cyane mwese hanyuma je vais vraiment vous encourager parce que ibi bintu si ibintu by'abantu twanyinisa ibintu si ibintu by'abantu atari abanyamwete ibintu s'abantu bari si ibintu by'abantu bashaka gutunga d'une fraction de seconde kubera rero bavuga ngo bashaka kubigira akazi c'est vraiment une très bonne chose kuko mu Burundi turabikeneye nibaza ko amaze kuja mu mafestival concert hanze y'igihugu biratandukanye cyane peut-être muri kino gihe n'ivyo turiko turabona ngaha mu Burundi rero bisaba yuko twitegura umwe wese cyane pas seulement amazina tuza guhamagara ngaha anyi mu tuza kuba twatowe ariko n'abandi basigaye suko mutabishoboye n'abandi mutaza kumva amazina yanyu babahamagara suko mutabishoboye canke suko mutari qualifié kubikora mugabo nuko muri uno mwanya bivanye n'igikorwa dufise aribo bantu dukeneye donc abantu dukeneye bivanye n'igikorwa dufise nibo twakuye mu siko nimutwenge basi d'accord ngomba gusoma baduhaye akazi casting iragoye nariko ndababwira ati muri jury ukuntu nigeze kwandika ndakora film i Nairobi hanyuma turakora casting hagati na hagati muri série birananirana tuba obligé yo guhagarika série dufata yandi amezi 3 yo gukora casting yindi gushasha rero hari igihe dushobora kuba twabatoye peut-être bivanye n'ivyo tuko turabona ngaha mugabo mukazoshika kuri terrain ugasanga tubonye ikindi kintu tutari twiteze donc il faut aussi kuba prêt ko muri uyo mwanya ushobora kuba remplaçable biratahurika urashobora kuba remplaçable kandi nibize bitume uhungabana kuko ama caractère aratandukanye hari umuntu je nk'undavye Alvera gutya anye sinigera nibaza ko ashobora gukina ikintu cy'umunezero nabona kinago ibintu byose bingarago gushika naho umunsi umwe naravyigeze no kuvyidoga
kubera ikiyama kinagowe ntashobora gukina ibintu genre bitesa by'umunezero mugabo bivanye n'ibyo ashoboye wewe ni kujya nyene hariho dushobora kuba twabonye ngaha muri casting yakinye menga rerura mugabo hageze yuko akina vyavuga imbere ya kamera hari filime ibyo kwerura bikamunanira donc il faut être prêt kuko navyo ni birashobora gushika alors umuntu nza gusoma izina ryiwe aca sinanditse amazina y'ikirundi mugabo nza kuvuga par groupe abo twakuyemo ni sawa uwo mpamagara atuza nga twatoye abantu 18 mugeze kuri taha badusabye abantu 15 mugeze kuri taha it's up to you mugabo kuri twebwe jury twabuze ukuntu vraiment twava turonka 15 gusa groupe ya gatanu nibo batanguye mwese nimuhaguruke abakinyi bingo usanga oyaye navuze bahaguruke gusa oyaye navuze abari muri groupe 5 bose bahaguruke ok d'accord peut-être que Kirundi canje kiri bizarre navuze abo muri groupe abakinye muri groupe 5 bose bahaguruke kuko navuze ko abo mpamagara nibo baca baza ngani imbere bwo ubu navuze bahaguruke siko okay Noella na Alisa mubakomera amashyi abatumye mwese muri 5 mwabikoze neza mugabo bivanye n'abo dukeneye nababashe kuva muri groupe 5 voilà muri abakinye muri groupe 2 nimuhaguruke mwese umanga abakinye muri groupe 2 nimuhaguruke mwese voilà mwakinye neza kandi turabakunda cyane mugabo muri groupe 2 byatugoye gato kuko muri mwese mu byo twari dukeneye nta na kimwe twasanzemo donc mwagize neza guparticipa short cyane merci nimubakomera amashyi komanda groupe abakinye muri groupe ya mbere barashobora guhaguruka Hachava ka silence ya test. Bon, moi, je ntaco bimbariye kubera ko ubuzima bwa minsi yose. Voilà. Havuyemo 2 personnes, Jessica na Atanas. Abandi merci groupe y'umunani abatemeye groupe y'umunani muhaguruke mwese. Ok, oui, groupe 8, Solange, Elvis aussi, Nanita. Murashobora kwibaza ibibazo byinshi, Anita yakinye quelques secondes, mugabo ibintu yakinye muri aya masegonde ça représente exactement rôle bamuhaye. Hariho abantu usanga bagorana turi kuri terrain ugasanga baguhaye role mugabo uza gukina wowe ibyo ufise mu mutwe wawe bitandukanye na script uko ukuntu bimeze mugabo elle a su mu misegonda mikeya gukora icyo yategereza gukora nk'uko bari bayimubwiye groupe 7 muhaguruke okay. Lambert, Fidélité na Louise. Muri groupe ya gatatu turashobora Pascal
Marlène na Grace. Nimubakomere amashyi mureke groupe ya gatandatu. Wow. Muhaguruke abatemeye groupe ya gatandatu. Okay. Yvette, Nelly Greta. Avant de commencer, regardez monsieur Mouz. Yvette, Nelly Greta, Emeline et Roxana. Bakinye groupe ya kane. Yitwa Jean Mutier yatemeye groupe ya kane siko ndabibona navuze groupe ya kane bahaguruke muri groupe ya kane havuyemo Ange Bella gusa. Merci. Alors ça c'est pas une décision que j'ai prise seule. Gihe dukora ibi mubona ngaha nabikoranye n'abajya babosi jewe bajya badahari aba badahari bege mudahari jewe sindoka kazi nashobora ndi kora muri festival sanja mbira kuryama rero se namwebwe mwese musigaye mucika intege twese niko byatanguye bisaba ko uguma uri consistent mu byo uri kurakora ariko ntituvuze yuko muri disqualifié muri monde cinématographique nuko pour le moment bivanye n'ivyo dukeneye aba ari bo bantu dukeneye. Hanyuma namwe ntitwabatoye pour vos beaux yeux batoye kubera ko muri beza cyane gusumba abandi ngaha bicaye mugabo nuko muri amakaraktere dukeneye nzoza ariko barakora tournage nzoza jewe birangirahira cyane kugukuramo canke kukongeramo canke kukubarira itahe burundu tugaruka si rero félicitations hanyuma turizeye neza yuko mutazomaramaza jury yabatoye. Merci beaucoup. Reka kwanza mbanze ndemesha ababrode basigaye ngaha ntabwo babanze ndabironse ndabitse ko mukaze ndabitse ko mubishoboye nimucika intege félicitations rwose ariko kandi namwe mwarenganye ndabakeje rwose kandi karibu muri Tuwapa twari tubanyotewe murafise ikibanza kininiya from now tuzogira ibihe byinshi byo kubonana ko muri ndoro mu mwanya wo kuyaga n'umwe ndoro mu mwanya wo kuyaga n'umwe bw'imwese zimva mutima turashimiye jiri yadufashije twe ntabyo tutari gushobora nka jewe ndafise ibintu by'ibigongwe cyane nayikuba mwese namuco n'abaturafizi ntabyo nari gushobora ariko merci beaucoup twamwitavye kandi tugiye gukora ibikorwa binininya cyane binini bitari ubwoba nibaze yuko imwe mu ntambwe ya mbere y'indoto zanyu ishitse. Félicitations. Ushobora gufata agafoto Jiri, ifoto nawe nawe ene data mato
turagushima yuko atari twebwe ariko ari izina ryawe turiko turashira hejuru papa urakoze kuri ino generation nshasha ubyukije urakoze kuri uno muryango mushasha uduhaye urakoze kwa bano baturene data abandi ugiye kwereka impano zabo gushasha no kubaha izindi ngoga zo kubandanya bakora no kwikorera ko urakoze ko udatumye bahagarika amakariyeri yabo ngaha ariko uzobavyura urakoze kandi Yesu Kristo kugiye kubana natwe abamanuka abaduga abakikama kandi kumuntu wese umunsi uruhara rwiwe wakoze bari natwe ubandanye ushitsa indoto y'umuntu wese yashitse muri ino higanwa no kubwizira nyuma